मरुओइबा पावखरा लैमा पोकपम कंटेनमेंट जोन लौथोखरबा मतुंगदा खुन थादोक्तुना चलुबसिंग मयुमदा संहंदना चाना थकनबा पीरगा लौतांग संगदा लेहनख्रे नंबोल केंद्र की मनुंग सना लैबा लैमा पोकपम PHC द पुन्ना डॉक्टर मरी अमसुम स्टाफ नर्स अमा यावना मियोय मंगा पॉजिटिव ओइबदगी DC बिष्णुपुर निता आरामबमना कंटेनमेंट जोन ओइना लौथोखरबा मतुंग खुल असिदा मिटोप संगबदा कोमथोकलंबा अदु एसेंशियल सर्विस नतना अतै मिटोप अमता चंगबा यहनखिद्रै इशोकी अपुनबा क्लब की थौमी सिंगना खुलगी संगफमदा ड्रॉबैक सादुना अहिंग फावबा मिकुप नाहुम सिंगना सेनदुना मिटोप संगलकपा थिंगबगी थबक सथबा हौख्रे खुल असिगी लेकाय लेकाय की मियोय सिंग फावबा अमगा अमगा चंगबा यानदना संबल खानाखरे लैमा पोकपम PHC द पुबा लैमा पोकपम दगी डॉक्टर अमा अमदी स्टाफ नर्स अमा यावबा मरमना डॉक्टर अदुदा लायेंगबा चलुबनी हाइबा खुलगी मियोय सिंगसु लेंगा की मैकेदिगी ऑर्डर अमा लाक्ट्री फावबा युम युमदगी मपाल थोकंदना लेहनख्रे इमुंगी लैता लाइरा मतेंग ओइनबा अतोप्पा लमदा थबक सुबा चलुबा मियोय सिंग मसा मसागी युमदा संहंदना लोक्तांग संगसिंगदा चाना थकनबा पोटलम सिंग पीरगा तोंगाना लेहनख्रे हाइनसु पावसिना मखातारी अतोप्पा पाव अमनमो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नेगेटिव ओइरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हौखिबा जुलाई अनीदा महाक मसामा COVID-19 ना पॉजिटिव ओइरे हाइदुना माकी ट्विटर अकाउंट थागलखिबगा लोइनना हॉस्पिटल दा लायेंगदुना लेरखिबा दु ngasi amuk hana test tobo matamda negative oiri hairi wafam masing asi BJP ki lusingba oiriba Manoj Tiwari na Twitter gi kuthangda thagalakpa warol amana phungdokhiben hanasu makhatari atoppa lokshin biyaba maruiba pong danga mayamda share tawjaramge khangjinbada kanagadaba India da COVID-19 na doctor samaga maudraga taruk siankre doctor amagi punsi kanbada anaba lising amagi punsi kanmangami IMA COVID-19 laisat lanthengna ba honabada mangjil thana songthoktuna ana layengmagi thabak pangthoknaba honabada ngasi phawbada India da doctor samaga maudraga taruki punsi loikhre doctor singna COVID-19 na naraba miyoy sing layengbada thengnariba healthcare gi oiba khudongsa daba sing asi kokhanabagi damakta Indian Medical Association IMA gi makhedi gi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da ahiba serol piduna haijakhre hairi हौजिक फावबदा COVID-19 मरम ओइदुना लैखिद्रबा डॉक्टर सिंगी मनुंगदा तमिलनाडुदा 94 महाराष्ट्रदा 19 गुजरातदा 19 बिहारदा 35 कर्नाटकदा 35 आंध्र प्रदेशदा 32 दिल्लीदा 32 नि IMA ना खोमजिनबा डाटागी मनुंगदा लैखिद्रबा डॉक्टर सिंगी मनुंगदा सामगो हुमद्रागा तरुक्ति सही यांखैगी मथक्ता लैबा ngaktani सादनी फुना जनरल प्रैक्टिस तौबदा सिखिबा ngaktani Indian Medical Association की member ओइना India दा डॉक्टर लाख अहुमगो लिसिंग यांखै हेना लै अदुबो डॉक्टर सिंगना अना एक यौरकपदा मतमदा मखोइदा फंगनफम थोकपा हिदाक लांगथक मतम चाना फंगनदबगी अवाबा मयोकनै असिगुम्बा अवाटपसिंग असि भारत सरकार ने येंगसिनबिनाबसु हाइरि लोइनना पेंडेमिक मनुंग असिदा डॉक्टर सिंगना थेंगनरिबा अवा अना सिंग असि हानदगी हेनबना मखोइना अना लायेंगी मथौ पांथोकपदा अपनबा थोक्तनबसु होटनबिबा IMA की नेशनल प्रेसिडेंट रंजन शर्मा ना हाइरी महाकना हाई डॉक्टर अमसु मखोई की इमुंग मनुंग की दमकता तमसाना लायेंगबगी खुदोंचाबा फंगनदबा कया मायोकनै डॉक्टर अमगी पुंसी कनबदा कानबा पीरिबसी अनाबा लिसिंग अमगी पुंसी कनबा ngame मरम अदुने स्टेट सिंगना सपोर्ट तब मेडिकल अमदि लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी सिंग डॉक्टर सिंगदा चपसाना पीबिगदबने लाइखिद्रबा डॉक्टर सामग मौद्रागा तरु इसी जनरल प्रैक्टिशनर ngaktani मथौ तौरिंगेद सिखिबा ओइबना मखोइगी लेहौरिबा इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा गवर्नमेंट पिफम थोकपा मतेंग अदु पिबिनबा होनफम थोइ इंडिया की ओइना डॉक्टर सिंगदा COVID-19 इन्फेक्शन तौबगी चांग हेंगलकली मसी मरु ओइना जनरल प्रैक्टिशनर सिंगदना हेली अनाबा सिंग अहान बा हकथेंगना लायेंगबगी थबक तौरिबसी डॉक्टर सिंगने मदुना डॉक्टर सिंगदा इन्फेक्शन की चांग असि वांखलकपगी मरम अमा ओइ COVID-19 लायेंगबदा सरकार डॉक्टर अमदी प्राइवेट डॉक्टर सिंग खाइदना पीबा याबा मतेंग पीबिगदबने मरम अदुना डॉक्टर सिंगना अना लायेंगबगी लमदा निंगहनबा पोखनदनबा सरकार येंगसिनबिगदबनी हाइनसु प्राइम मिनिस्टर द पीबा सरोल अदुदा पल्ले हाइनसु पावसिना मखाताना फोंदोरखले अतोपा मरुइबा पाव अमनमु सोशल मीडिया की खुथांगदा MP लैसेंबा सना जावबदा सैरुबा इरेंद्रो पुलिसना फाखरे हौखिबा थागी ससेट कुनगमरीदा सोशल मीडिया की खुथांगदा नौना राज्य सभा की MP करकलबा लैसेंबा सना जावबदा फजदबा वहाई वता सिजिनदुना सैरुबा प्रजा की लुसिंगबा
Laisongbam Irendro ngasi Imphal East Police ki team amana fakhre hairi ma ngasi ayu pung 13 rom tabada Thangmaiban Hizam Dewa Laikai da leiba masagi mayumdagi fakhibani hairi ma ka loinana mahakna thagatkiba post aduda comment piruba miyoi amasu police na fare hairi faraba miyoi adudi Thangmaiban Hizam Laikai digi Louis Salam Saikun mari apokpa Salam Bihari ni hairi Panbaya Badi Laisongbam Irendro na Facebook ki kutang da MP Lashembagi photo amaga konana Fazadaba wahi wata iduna sayruba thawdo amaga mari lenina Imphal East ki Porampat Police na case ama mahaki mathakta lakhatkibane thawdo asigi matangna Porampat Police Station case ama lakhatuna IPC gi section 124 of A 153505 panduna mapu phanaba thirakibani hanasu pawsina makhatana phongdorokle Manipur gi oiba COVID-19 gi update amasum akhang ai singa share tawbirapa khoi Manipur gi oibada mayamda content masang katang hapsaramge Manipur community transmission horakpagi ahanba stage yore COVID-19 nagi ngakthoknaba thabaktagi pothakraba specialist doctor singna masang oiba wafum kya thamlakli ngasisu miyoi samaga taraga nipan positive oire local transmission na miyoi humdraga mathoi positive oire Manipur da hauzik leiriba COVID-19 laisat ki phibam asi community transmission gi ahanba stage yoksilakle haina lamdam asigi ana layeng gi lamda thabaktagi pothakraba doctor nipana thadorpa serol amana hairi serol asin hai medical directorate na phongba report ki matung ina travel history leitaba miyoi kya positive oiba hengalagli masina takpadi lamdam asi community transmission haure haba takpani State asida July sesat kundagi local transmission tawba haurakibani masigi maru oiba maramdi quarantine center singdagi haukiba miyoi singda numit suna quarantine tawdana test tawraga hankiba quarantine center singda lairiba volunteer sing yengsindaba mathau tawriba police personnel sing mayumda halankiba amadi tuan ba hiram kera section haudabadagini makhatana hena phibam sokpa district sing khangdolaga complete lockdown numit taraga marini amagasu thamba mathau tani hairi serol aduna tuan ba miyamda kanaba oigadaba demand kyasu lengakta tawrakli demanding adugi manungda RT-PCR test asi singnaba miyoi ama sayol ama observation tawduna thamlaba matung test tawbuda ayamana achumba result fangali adubo rapid antigen test asi yamna thuna amadi mamal hongna tawba yarabasu sada humphudagi humpubuga manga phawbudi aranba result fangi maramaduna yariba makai anirak hana test tawhanbiyu cantonment area singda yumthom changduna anirakti survey tawbiyu lairaba sing ningthina mafam sabada layeng sathau yam hena sandokliba district mari asida mapung phaba survey sathau MR gi family quarter da thokiba adumna thoktanaba mathau tawriba personnel sing tongana thamo mapandagi labor sing sanglakpa thingadabani testing kit amadi PPE sing masing hengat hangadabani nungtigi miyamda pauk sing mek sengna khanghangadabani atopa laina kya layengba yanaba akanba section thorang lauduna OPD sing mathau tawgadabani AIMS phawba kuina lepluraba OPD nauna layengba honkhre hairi ngarang phawbada miyoi lising amaga satruka maudraga taret active case ta lairi hena awaba phibam yoroktanaba miyamsu wakal tasi ICMR Government of India WHO na piba niyam singak na satnaba hotnasi lamdam sigi miyam na laiset asi wakal tabiyo amadi lumna lawbiyo hainasu serul asida makatari ngasisu Manipur nauna miyoi samaga maudraga nipan COVID-19 positive oire masigi manungda miyoi kungani pandi amadi Central Armed Police Force tagini aduga lemhau ribasing asigi manungda miyoi humdraga matui amadi mapana satludaba miyoi singni loinana local transmission ni hairi ngasi nauna positive oiraglaba sing asi tharaga state asida COVID-19 ga apunba confirm case lising ahum ga satreka yankhai gi humda shukre masigi manungda miyoi lising ani ga supnagi nipu ga mari recover tawbangam kre aduga miyoi lising amaga satruka maudraga nipana active case ta lairi hauji phawbada laiset asina miyoi taraga matoi sian kirainasu pawsina makhatari loisilakpada maruiba pawmanamu Indo-Naga Peace Solution gi Warriors in Christmas natragana Independence Day gi khudol gum lawgodaba natte NACNIM Naga sing Indian Union gi makhada lairoi adubu ikai khumnabagi mari amadadi punna laigane Indo-Naga Peace Solution gi Warriors in asi Christmas natragana Independence Day gi khudol gum lawgodaba natte haina NACNIM gi steering committee gi executive member T Horamna phungdokhrei agency gi paw amana hai hokiba sese tareta Delhi da loop asigi general secretary ts muibaga unaduna poram sing yanaba NACNIM gi lusingba sing satkhre
खोंसत अदु सेंटर ग वरी सनाबा चखिबा नते लुचिंगबसिंग उनरगा मखा ताबा पोरमसिंग यातकने नागा पीस टॉक की वरोइसिन हौजिक अथुबदा पुरकनी हाइबा लैत्रि मखा ताबा वरी के अमा इंडिया लैंगाका सनखिगदा वाली वरोइसिन असि क्रिसमस नत्रगन इंडिपेंडेंस डे गी खुदोल गुमना लौगदबा नते हाइरि माना मखा ताना हाइखिबदा पीस टॉक असि की वरोइसिन पुरकपदा थिंथालिबसी इंटरलोक्यूटर ओइरिबा गवर्नर RN रवि न लान लमजिंगबदगिने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा नागा की वरोइसिन पुरकनी हाइना RN रवि न फोंदोरगिबा वफम असि अरानबनी याबा ngamloi नागा सिंग इंडियन यूनियन की मखादा लैरो अदुबो इकाई खुमनबगी मरी अमदि पुन्ना लैगनी हाइखि RN रवि न नागा की नेशनल वर्कर्स सिंगबु गेस्टर ओइना उहनबा होनादुना पॉलिटिकल इशू असि लॉ एंड ऑर्डर की इशू द ओंथोकनबा होनारे लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी दिल्ली द लैरिबसी माकी हानदगी तौदुना लाकपा सेकअपने माक मसा फना टेक्ता कायदना लैरि मखा ताना मथौ तारि फावबा दिल्ली द महक अदुमक लैखिगनी हायनसु होरमना फोंदोखेन पाउसन मखा तारि दुग मैमने पथोकबिद सोइकिबा लांकिबा यावरसु मैमना ngakpigani amasung nungsibiduna मैम वीडियो असुबु लाइक अमसुम शेयर तोबियो अदुगा चैनल असुबु सब्सक्राइब तोबिद्रगदी सब्सक्राइब तोबिरमोइन थैंक यू।